Opens masanya me nua ma no mafefe e wa ha e ba bedi enkomo omo de omo no local oka enua ma nyame de amma ye nanso yehu so mfaso no se woni Father Abraham Herbal Spiritual Hospital for Asia obebubo edin no wa kire mfaso a woso na se bi wo mpotamu ho a wa hwede yie na afi wo de abo ho eban Dr. Sylvia e wa ha na Monica nso e wa ha Monica kwa Eugene Monica no ono ana aba be pie ha mapa makwaba na bia boko de nyame ado e de nyame ase last week ye atidia otie dua era na so ye dey afuna dua era se dua no wow oba se ho de ni kasa yes we look at no yes sa do board ye de amaye no eno na nyame nam Father Abraham sa Dr. Father Abraham otie dua sayare ana na ye hwe afena dua eno so ye dua be ya ma me ko Dr. Sylvia ho mate be da senso HTF ahwefo and pay na ye pese ye suan fasode a yenye free afena dua ho na otime nka na kofa bae ye Professor Dr. Father Abraham asiye ho se na o ka HTF no na ye be kan fasode yenye free dua frɛ no afena dua ho na pese ye hwe awonwaso afemu ayaresa bebre na Father Abraham atwe say esa yare a bro adwen ne ntiase so na yemfa yeni enhwe yare ye kidney yare ai ne yedeba ne edura afnedu ya Father Abraham atwe de sa yeri tu na se ai mrebre na se but tu na so yes na ye ka kidney na we koma ne order dialysis so ne abetwe no de wonso a wonim se o kidney yare no megide say encheche ne bekwa wie no ne yehu no na ye sha ase na yobu ho a na naturally yake ensuo nom ha no si ye kase yenum nsuo a Dr. Father Abraham atwe se ensuo nom ekofem a nipa bia etwe se yenum nsuo bebre obu ho a onte se nsu kom de na onum nsuo ye se ye dwumadi ye di nkita hodie no nsu kom ne na onum a obo hu se afei oba koda no okan nsu a onum kwa ebia ye de sachets ye di susu kra na onum just 2 in a day na ehasa na ya affect kidney no kidney ye nipa kwa se mi twamfoni kakrama se na kidney na tia eti se beans aye nim beans na obo ade nyanse mu no obi ade mienu yobo ana yare ne ba ahye ba akoso obo ana ne de no so abehye mienu no so bebe na ni moti se obi ko dialysis so a eye calcium na Father Abraham atwe se afene dua no esa ne ntem ankasa ana nipa bebe ni arehyimu se eduro bi ananida so wo ho eye na eduro kese pa na me ka nsuo no mu so etwa se nipa bia unum nsuo o sori a wo se unum nsuo ni nyina aboa ma kidney akwa no de bia ye na dwuma se ne se eye afei obu ho nso a ye ka ye gyanan kɔ no gyanan kɔ ya de a untimi nhye no eno na hyew na nyame ye na se wo se wo gyanan no wote a okɔ obu ha dwumadi a ye se bi o ye dwuma wo office ana se ne nsa da ade mu no oye na se bi wote se obekɔ wo so okɔ ne gyanan a da bi da ono asa hye ejanan no na obeya for so many years no na afei ukidney no the pressure because ade a ehia ma ni pedua toxic eno ndi na waste material e was free ni pedua ni mu the show ho a Dr. Father Abraham just generate yarewa bebre na ya na mpempi no affect kidney no na kidney no na ho ode no kofem ahon se nyame amemu a ene obesa hwe so ena afei so enchin die no si ye kasa enchin di obu ho a wanu aduane krewie no enchin wo fam a osan pe extra salt e de ka ho the salt intake was so apart from say enchin ni enkasa no oyobi a na aduane die mu ankasa de nani beto fam a ananyoma nchium bebre ne je ho o se o ma ade ni mu atene yarewa e na wo de kwa affect kidney no na kidney no dwumadi ye kesen so ne se ye di nyoma kwa emu aye ntimi nso ne so no dwumadi ne se esone nyoma ehia na aboa awura na de nyama na ehia no aboa awura oyitra no blood anim na afri mu as waste urine no enti salt intake through bebre so a Dr. Father Abraham atwe se eno so ha kidney no na watwe se afene dua no ye de sa yare no na obede hu se kidney yare na nkasa aba obo ana onam na bebre enam ekoba omo kidney no yarewa wom na emra na ni beba ne ho so no na afei edum paibo asem ana afei o se edu 10 minutes so
wo kidney area nyama be hu no say Dr. Fadeba ma tire say ana na ma waste wo ho ana say osisi one side ti me ya oya ubo hu say wa dwen be ko hu say bi atenase bebre but na o kidney no ebo okoko say yarewa abemu afen so ubo ho na onan apeja o ho na peja ana ma ya dwen hu say ubo ha of friend o no self doctor ne nan peja pe wo say o manantem baby nipa akwa na say sa na say ubo ho say o metena ka mu cha na me nan apeja no Dr. Fadeba ma twa say kidney area no sa na tie sha ase da emre a oni beba ahoso no na edu ne seyi mu so wo na wonan epeja bebre o wana ne die etimi peja ma afei o de ne nsakra ka ne nan na epeja na etom obo na epeja na eluki shiny obo ani pedua na nkasa free ne nan komu aba ne feet na nkasa na ehon so apeja eni obo onso a another sign abehu say kidney no yarewa abemu no obehu say odwunso mu kra no kala no asesa and also very very important nti kidney no dey very delicate Fadeba matwe na ye ka afena dua no mre ye dey to screen no so some fancy screen ye hu e dua fato ine so ne nyina ye hu afena dua no senate aha so wa na dey ato some patch nti ye ka afena dua ho no Dr. Fadeba matwe say afena dua no ye woni na haban no etimi ye woni ni hini no etimi ye ene ye wodi ne bana no etimi ye na fa kidney yare a etu na se ye besere ye wo eduro bu ho a ye kira esoso ano na chese manage no but afene dua ne de ka kidney yare de oda dialysis so kra we use within 2 months there was a continuous treatment ho beto o dialysis no be ma afei o kidney ni nyina be revive ama asensi ni dademu na wa kire said aba bi e wa ba eso mame kafra director na yesi ye pe afena adua no ene ye pe so de to somaye nti se wo awadaro mafa no to somaye that's it patentio na ye to aso afena adua se na da so ye se na tie na faf kidney no ne bena ene aba eso aba nkrowa it's wrong listen na bambara beans etie no eno ne enu ambomu na ode yes na ode form samo aba ne se na tie enti upe aba no na ope afena dua no ne bena eye ne ho no ye ka ne bena ne ho no na wa perform wesa bi disa form wesa de woni form wesa na odi di no tutim na akopa yes na ye be noa wonoa na wonom obe ne sedudu na wanom anopa ewia enwumre anopa ewia enwumre ye nka nwe ye num do kreni ye nka nwe ye num anu adin yi na etu na se ma afeki ne yarewa ababetisa ne pitwa nim nyina eko sa na nya no nko na moye eba honhom mo fam nso a ya brem enti no mame nko Monica ho ono so mfa ye mfam ne the last time ka wo ba fa samna ne ade ebi o no so ye de aba betu screen so o anya physical but anya hwe samude that's not least okay nti director de e be kan eno so fato ho body na de ato ho say soap no a say de be ye obi abi ho ba mo kan na me fa your numbers no entry okay eno kwa wo screen na say aha nti ye wi a na ya sa do number na to you mate me da say say de wo kan no samna na edos say the last time me kan ye e ba ko 12 okay 12 no ene me pese me body na kire because obi o na wate edi na wonti me monti no na aye ne de ye wo lucky soap ho ye wo dream soap casting soap breaking soap evil soap witch soap commanding soap love and attraction money and favor and kum fire kum hey kum fire what kum fire kum hey no dey and fear samna ni nyina ono ne samna di kan ya nyame e de che ye papa say the mama say kan nua ho asem eye nubna eni enua na hini fire kum eno a ekum dey eku ne manyida adeboni bia say the otu fefe adeboni ntimi ma ho nti eno ano din yie samna na nidie no ene ye wo destiny helper say the last time me kan wasem eno no ne e de wom ni say o ba ne betimi ama na dware samna de say kosi say obenyi sa na samna ye kan wasem wonim se nka samna nkrofo ton de doso nanso empenifo timi ye nhwehwemu wo samna no mreko ana ye kwa ye nim so mu ye nhwehwemu me so director fa samna no to ho obodi na de to ho maye papa obi aba abeto ni samna ubede hu se so free FDA so free nanso ye wo na the whole West Africa ye samna
Dr. Father Abraham the spiritual soaps no and agi award penifo sisudua say samna no edi dwuma awaresem awo akwantu sa samna no ebi no green one no me ba cho there be liquid okay okay box box ni na egu no green one no and ye kufa yakum no ono no na de oto aso ne evil soap and dream soap nso hye ho ebi na ode egu ho ne nye ni nyina nti samna no de 12 me kan last time 13 kraba eno no ye mpa ho nto edi bedi Easter no sese no ye hu obonefo na chi papa nti de oba bi ode be fa bia ye wona kade a ye de be ka no ye kan 2023 say ye nsu biem na so esu ko so na so wo mu ana omunim spiritual soaps omu si dan omu toka tuti wona wusu a wo ha wo utu anamo na aba Father Abraham ahye ya samra ye bobo so nyina ebi wo ho a obia de enso ewum eye honhom adwuma no honam ani kura no yare bi wo ho a utimi kosa na enko wudi dware a etimi yare no so efiri wo so enti eye samna ho asem ka de kumfa ya kum se edini kumfa ya kum ai ohene no ono we yenton abonten yemfa ma babia last time me kan wo pe na wo peni hia wo beba asofa star oil udru asofa o se ko star oil udru hope bi star oil for se oba Father Abraham obi abekire no wa beto ne papam enuro de bebre se de mama Sylvia boss wo de kidney de na no pay wo de amamu kan hu se ono anyame de dom no obetimi afa dua foforo akadua ne ho ama ano aye din yie na wo de ka kidney da no so atuntama ma intahye ho de ene panko ene panko aminti na bibio me pasa me fa number ne to number ni 0244 37 16 95 0244 37 16 95 and 0559 1141 22 0559 114122 Timesro enne ye di kidney ho enkomo ene ya kire ya afenadua a obetumi de asa wo ho yare ye kan ni se nkwatiti bibia nkasa ya afenadua ye nkofada Abraham Herbal and Spiritual Hospital na wo momoy won number no eni yemre na so ti emfa mu nsi ha enim se nyame yadoma da se nso ye be se hia edamose pa edamose ti Father Abraham so ye da se eni adwuma so a onso oye nyame hira ye ko na Sister Sandy